Dobrodošli ljudi moji dragi na prvu emisiju. Nema još ime, ali je emisija. I evo izlazi Anton Kluten, danas će svoju svjetsku titulu, borit će se protiv Nikole Uzelca i Frana, zlatnog Frana, kralja Frana, najboljeg Frana. Anton je danas obučen u najljepšoj jakni, u najljepšim, naočalama. I borit će se u kavezu Anton, zato što Anton je rekao, na YouTube jednom rekao, da će se boriti u bilo čemu da dalje ima svoju titulu. Anton koji se borio već 10 godina, Anton je legenda ovog biznisa i tek je neki dan pobjedio svoju prvu ikad titulu, svoju svjetsku titulu. I evo Uzelca, Nikola Uzelac, bivši profesor, sad postao neko čudovište. Najjači, najviše nabilden čovjek i ovo meču. Ima više mišića od cijele neke države. Vidi ga, svoju lijepu plavu majicu, plavo-crnu majicu. Evo ulazi. Evo eksplodirao je ring zato što je toliko cool. I vidi kako se pokazuje. Vidi šta radi svojim prstima, radi ono. Vidi to, radi to. I sad će zadnje ući. Legendarni zlatni Fran. Evo ga, zlatni Fran izlazi sa krunom prvi put ikada, zato što je postao kralj nakon što je naravno u filmu Banishment 3 ubio Fake Ironima i postao kralj svijeta. Evo ga, zlatni Fran, car Fran. I evo titule, tu sudac pokazuje titulu. Fran jednom je držao titulu, ali to nije u našoj kompaniji, nego u jednoj američkoj kompaniji držao titulu jednom. I držao je tu titulu 1387 dana, zamislite to. Fran je legenda, ali on može danas pobijediti i završiti Antonovu sreću. Evo počinje i Anton ide na Uzelca. Evo, gura Uzelca na pod. I sada je protiv Frana. Anton misli da može jednog i drugog odjednom. Evo, ide Fran. I baca Uzelca na pod. I tuče Fran, ali Fran se vraća. Fran lupa mu, ne znam ni šta lupa, mislim da mu lupa vrat. Ne, sad je Anton zaribao, vidi ovo. Ali Anton ne odustaje, Anton baca Uzelca na pod. Evo, Nikola Uzelac na pod, bravo. I sada Anton, legendarni Anton Schweiger. Već ide, ništa. Nijedan. Anton je malo pre, onak. Ne znam, mislim da je previše. Ne mogu ni misliti stranno. Ali da ima previše nade. Znaš, Fran i Uzelac su naravno legendarni Hrvaći. A Anton je, novi. Evo, Fran
I uzelac na pod. Ali Anton ide na Frana. Opa. Gdje Anton ide? A methodical pace benefit, Kate? Well, whenever the dominating competitor takes his time, it gives everybody a chance to catch their breath. So I don't know. Evo. 2-1 je. Ne, nije. Šta se događa? Fran baca Antona u kut i baca go u lice i sad uzelac. Ali Anton ne odustaje. Anton. Evo. Anton ga baca. Kakva emisija danas. Evo. 2-1 i bacaju Antona na pod. Uzela sredi neki emot. Fran ga, ne. Anton se vratio. I na kraju je uzelac ga lupio, ali ide Anton. Joj, šta sad Anton misli? Što sad Anton misli? Lupa ga, šta je sad ovo? I baca ga! Vidi njegove mišiće. Ne uzelac. Anton bottom. 1, ništa, Frank. Uzelac. I baca ga natrag, mislim da je odustao od toga. Anton bottom, ali je Fran uspio to. Ne, Fran. Šta Fran misli trenutno? Baca si. Fran. 1. Revenge. Ne. Nevjerojatno, ali ne. Uzelac ga spašava. Uzelac i na pod. Jel Fran može pobijediti titulu? Ne. Uzelac. Mislim Anton, ispričavam se, ovo je najnapetiji meč koji sam ikad gledao u svojem životu. I na pod ide sad i Fran na pod. Anton Slam, ide 1, ništa, Fran je jak, Fran neće tako brzo odustati. Dropkick, ne, na pod. Anton Slam još jednom. Ali uzelac ga baca, joj. Jedan i drugi motaju. Uzelac može napraviti, ne. Uzelac. Joj, Anton ima signature i na pod. I Fran. Ne. Anton elbow, ne Fran. Fran ima prvi bod. Fran ima i Anton bottom, ne, Fran. 2-1 je. Ali jel može Anton bottom? Ne može. Šta se događa? 2-1 još jednom, šta je ovo znači? Jedan i drugi imaju finisher. Ali ne, uzelac. Što se događa ovdje danas? I Anton bottom. Ali Anton još nije gotov. Fran je već dignuo. Ali Fran, šta se događa danas? Ni na pol. Može Anton?
Ne, Uzelac. Ali Uzelac ništa. Uzelac slam. Fran. With the championship at stake, you know these superstars will give everything they have to win here tonight. Jadan Anton. Oooo! I Fran. Fran, jel može Fran? Ne može, Uzelac. Uzelac se diže. Ovo je najnapetiji meč koji sam ikad gledao u životu. Iako je 1-0 za Frana, može biti bolje, može biti gore, kaj god. Ne! Fran det greni. 1. Šta nije ovdje? Ništa nije. Sve je okej. Fran nikad neće pobijediti titulu, nikada. Anton Pluton je legenda ovog sporta, ali ne Fran. Vidi kako su svi umorni. Još jedan Anton mini slam. Anton Jajobolav Anton. I Fran. I dalje me jako zanimaju ove špage ovdje koje mijenjaju boje. Prije su bile bijele, sad su koje? Crne. I Anton slam, nisam to očekivao. Crne zlatne. I da, crne zlatne, ali ne može Anton, kaže. 5. Anton bottom ovog meča, ali Fran ne odustaje. Odmah se diže. Što je ovaj meč? Što je ovo? Anton malo se odmara. O ne. Već znamo što ovo znači. Uzelac 5. Ne. Joj, Anton te. Anton je tank u ovom ringu. Mislio sam da će Uzelac pobijediti, budem iskren, ali ne. Nemoguće je. Naravno da će Anton pobijediti. Anton je najbolji Hrvat u povijesti Republike Hrvatske. O ne, ali Uzelac ne odustaje. Ima finisher. Ne. Ne. 1, ali ne, Uzelac nije gotov. Uzelac nije gotov s Antonom. O, Anton backbreaker. Anton. Još jedan Anton backbreaker. Jedan Anton backbreaker, može to završiti meč. 1, 2, ne. Fran je završio, ali sad idu protiv Uzelca zajedno. O ne, mislim da znam šta ovo znači. Ništa ne znači, zato što se vratio Uzelac. Ali znaš šta možda to znači? I to znači Anton slam. Fuck off, Fran. Ne Fran. Anton potom. 1, 2, 3, ne. Da, je, na kraju je, prosto nisam vidio. Rekao sam da će Anton sada pogleda Pluton. I Anton i dalje je prvak. Anton je i dalje prvak. Nakon 2 tjedana napravio je već nekoliko videa o tome, ali Anton je i dalje prvak naše Hrvatske federacije i svijeta. Anton je svjetni prvak, svjetski prvak. Ovo je najnapetiji meč koji sam gledao u životu. Gledao sam ih puno. Vidi koliko ima highlighta, pogledaj ovo. To je onaj Anton bottom koji je pobjedio meč. I evo ga. Evo vašeg pobjednika i dalje.
Gaming Jeronim, Hrvatska federacija, prvak svijeta, Anton Pluton. Evo jadnog Frana na podu. Tu smo mi u Areni Zagrebu. Laku noć svima, nakon ovog meča mislim da ćete lijepo spavati. Laku noć od Arene Zagreb na 9 sati na večer. Ovo je Anton Klović, vaš komentator. Laku noć. I vidi se šerafa na pozadini. Evo Anton nešto želi reći. Pa buraz, ja ću zauvijek biti prvak ovog svijeta. Ja ću zauvijek biti prvak. Ja sam Anton Pluton i ja ću ubiti svakoga koga me smeta. Svi me smetaju iskreno. Ali ja ću doći u ovoj areni sa svojim Mazdom, sa svojim Lamborghinijem, sa svojim Ferrarijem i ja ću ubiti svakoga u ovoj državi. Svakoga kojeg nađem. Mogu ubiti Frana, mogu ubiti Uzelsa, mogu ubiti Antona, mogu ubiti sve. Znaš na kog ja mislim? Znaš kog ja želim ubiti? Ovog komentatora. Znaš šta je rekao malo prije? Da ja nisam najbolji na svijetu, da je Fran najbolji na svijetu. Ali svi znaju da je Anton Pluton najbolji na svijetu. Svi na svijetu. Šta je ovo? Dolazi Kravajsa. Šta on želi od Antona? Što Kravajsa želi od Antona Švajgera? Kravajca, jedan od najgorih ljudi na ovom svijetu, iskreno. Vidi šta on sad radi, ima toliko puno djece u ovoj areni, on ovo radi. Iskreno, vidi ga. Nevjerojatno, stvarno. Šta on želi od Antona? To me zanima. Šta ti želi? Antone, ja želim tvoju titulu i sutra imat ćemo meč. Obećajem ti... Slušaj, može, ali imam još jednu stvar da ti kažem. Jako važno. Ne možeš mene pobijediti, ja sam Anton, ti si neki mali šmrčavi, smrdljivi Discord mod. Šta ti želiš od mene?